Assalamualaikum. Sabar yang kikak dintoh si pertama. Yang kikak dintoh acang rap tabana dek simulje Bapak Haji Arnoto. Kak dintoh minangka sponsor tunggal yang kikak dintoh dari Rukun Karya. Nikah. Jadi tak langkung dek Pak Haji Arnoto, Kak dintoh abekelan Wardianto minangkah bintang panggung Rukun Karya. Sebelum tayub Kak dintoh mulai, makin dimin. Aneka mak tanda datang dua nika. Boh, baru emak kak man. Boh yatas kan suhadi ya. Bener. Boh area tanda dari rimar ya. Sarta mak nyalin. Maaf Mbak yo. Permisi. Engki. Kula tanggeun. Nika mun tak unjeng kula tak kira datang. Sing ngunceng hampian sera. Sing unjeng telepon. Hah? Telepon. Bomon sing ngunceng telepon entar ka telepon nambian. Telepon beda karja. Boh ada. Kaula reng tanda tak aji pokok beda min ramen kula nika datang melalui telepon nika. Boh kanja benih kerja nika ulang tahun. Kaula benih tanda ben saromben nika. Dari Kak Emam yan. Kaula nika mun tak saking penting, mun tak saking tepak saat tak belum pernah kula mendatangi tanggeun. Boh, aneka seyoncong Pak Haji Harun, ben Pak Haji Arnoto, juga Haji Suri sakancaan Rukun Karya, aneka suhadio. Kare tahun adaptar kula masih panangkeuleun notop. Nah, terus? Mangkana mangken king pujura kula sampun kula sake. Nggih. Sakeen kula kadang ki teluare sae 2 bulan sake. Oh, nggih. Senika. Jaring mangken tadak sing ngonceng nih Kakak Mak ambean. Ki pun kare napa kula kanto, ojek pun paleman kula. Bisa ngecung. Insyaallah tore pun kare napa pon dek ngejungan apa napon. Hari ya kacau majerin adu galera. Tak usah bojor kula. Berama? Pokok deki atraki mulai, umpama nampian ngatraki ka kula. Rasa cek nyanter rasa. Umpama panjenengan ngatraki ka compok, 1 malam ada di rumah. Sia arayu. Ya. Magen sampur, thank you. Ampun sisi kaulatian. Acang rep dek simulje Bapak Haji Arnoto abekelan Wardianto. Tak langkong dek katanda serok noro. Angkep tanda rok noro ambean. Ampun aja libeli rok norok ini. Angkep sama mungkin pon. Batak sang ngebat surat induk. Lengkap. Kema. 2 tahun mate, si tahun sita pungkor odi. Oh, pure perpanjang. Mau diperpanjang lastarian kantor, lagu perpanjang pon. Siap. Tak langkong dek Sepak Arjinoto. Aneka senayoba pertama Pak Ci Arnoto abekelan Wardianto. Engki. Nggih. Engki. Kula maaf ki. Nggih. Kula mon tak pentas. Maksudnya kalau masih belum kerja, suara agak besar. Mon kerja. Kalau sudah kerja, tambah parah. Bagus, bagus. Tak apa, bagus. Yuk, suhadia. Cekan. Tak langkong dek simuljo Pak Haji Suri, dong langkong sakandaan Rukun Karya. Aneka. Pak Yu, kan jambian. Jatuh nih. Siwati ya. Beda apa kak? Ariane serkaberin ngagi lek ya. Iya tina kabarin kak. Tapi cok pangicung ndak ada lek mata budu kasih lain. Iya tapi yang beda mon beda kereman soro paro ben singkok kok kak. Oleh. Siap.
Tak langkong. Dari dia gak ada. Mbak aneka beri besi sesuatu dia mare. Mbian beri. Hah? Hah? Belum. Aneh kan tanya bareng tanda tanpa undang. Benih karena aku lihat sengaja punten. Tanda nikah tanpa diundang datang ini kan. Neka kok, si ramun tayo mencong jodoh. Maksudnya kaula tak mengecewakan tuan rumah meskipun tidak diundang. Kalau saya pulang pasti perasaan itu timbul perasaan. Tapi kalau saya tidak bisa bahasa Madura. Nah, jadi saya karena lama di Malaysia. Siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Suhadia mula bakal dari Pak Ajarnoto aniko dirisa rongki manis. Cuma tika seeka esto suhadia mula engak kinaku janji sponsor apa Ajarnoto juga Cisuri Suhadia mangga pisang jambu cuma tiga seekarek kongle seekarek kong Suhadia Pak Haji Arnoto cuma tiga seekarek kong tak setia Pak Ajarnoto Pak Haji Suri mulai bedak Suhadia mak bedak pipa yang kuya ulang tahun rokon karya Eki beelen celenan ben Pak Haji Suri bada tanda-tandanya lenta Suhadia makun perak odik kalampi saya kok tandanya lente makun perak odik kalampi aneh kok Pak Haji Surile apa lemben Pak Haji Arnoto Pak Haji Arnoto le orang Haji Arnoto dari sarong gile seandi udi berhasil dari golek apa sarokon karya kare esto pon nekuk janji Suhadia cuma tika cocok kapeker bapak mato neng segenteng Pak Haji
notone kok dari Sarongke Pak Matopo maringi Remo Radianto Haji Arnoto le dari Sarongki sponsor rukun karya tak kira dongo karya janji rekare esto tak nyari lain mula Noleh kok rem orenge otak baru Mat Ibnu dari Baringesan Cisuri ponong kepole mumpung atemu pada jika sorang tak aja tak nyari lain boleh Pak Haji Suriban Pak Haji Arnoto le anikok nyakse ulang tahun rukun karya swadya Katman Apa? Arya siapa nyamana kak? Wah kalau pae. Maaf Mbak Yu, mbian seranya mana? Tuti. Tuti. Tuti ya. Tuti. Arya pola se budene edejana Pak Jarnoto wale. Hah? Se budene edejana Pak Jarnoto tepak. Bunyok. Gerdu. Oh bene punyo. Bunyo kan sekut tahu nang benti kau. Neguk janji wadok Pak Esto Swadya tak mencara bula bentika saya Neguk janji le wadok Pak Esto tak mencara bula bentika Pak Haji Arnoto orang saya pasrale alam palam ben Pak Haji Suri Arnoto le pancet pasrah nape boleh Pak Haji Suri kong langkong dah Mak Haji airani panjenengan sara angka Mak Haji yen to sampun Pak Haji Arnoto sore kerem Katine kali swadya cuma tiga cocok kate swadya ulang tahun rukun karya tetap jeje yuk asyirek Mun lulus, mun nyaman suarana terus nanda, mun tak lulus toron, oleh tak arosak kasih lain. Suara kene napa suara raja? Kene Ki maaf mun kene golek mun mereka gigi. Mun kene mereka gigi men gak berian lho. Mun kene gigi nih gak Mbak. Mun kene suara berburu kaelong sakoni. tak masalah Mulangi ding. Lah ini kakan sengseng sakoni. Benek elong nggak sengseng. Suara nih kabek madelem, suara delem. suara dalam Mulangi ding kana sanonto ulang tahun rukun karya sponsor rajana
Arnota Haji Arnota Sponsor rale Pak Haji Arnoto, Pak Haji Arnoto. Mula mongkor masa todus Haji Kaula todus Sore kerem Pak Haji, sore kerem Pak Haji Arnoto Haji Airani ngabas pula atman setang puruan ka Ayo senggol-senggol banget. Haji Suri